Wasasi ya mtambo. Tariki 21 wa mugwanja mwaka uyu niguo muthenya uria atongoria o hamwe na muingi wa Nyandarua magomanite ituraini ria Captain mwena wa Ol Kalou niguo kuruta mawoni mao megie mwako mweru wa university ya mbere Nyandarua. Tuweze kuendelea tafadhali. Karibu principal. Gikaro-ini giki umwe wa maundu maria maiguanire ni thukuru wa secondary wa Salient ukinyanirio gutuika university ya mbere Nyandarua makiuga ikinya ria mubunge wa Ol Kalou David Kiaraho kuruguria thukuru ungi wa secondary ni kwagira mawoni mao gitio. Kuraga na andu marutua ati no yaturanio ati secondary ko ikuo na university ko ikuo na twakoretwo twathamia ciana iria ciarĩ gũkora mathoma thĩinĩ wa secondary no ya Silent tukimacamba thĩinĩ wa macukuru marĩa aciari ao mendaga. Turenda university yuka Kaputeni na tukoria atiriri mundu ngithirwo ni andu miaka 15 ri biu gathiria gicokeria andu ni kuvinga university ungitura secondary ati ni gwaka secondary Kaputeni na turinenge ha kamande twinenge Kaimbaga no tuti university. Hindi ya kuruguria mwaka uyu mweru wa secondary Kiaraho ateteire ikinya riu gukwa bunge aria maramumagaritie makimunyita mbaru. Heritage na kiririkano gia kuria university ya umire gikauma ko ninge ciana cia university ri itikahitia njira ciuke secondary reke ciana ke cukuru no ikare haha ciana citu cigithoma cikaigua cie inspired atira ni university ni no tuthie kuo Ogethie Laikipia University ne hare Laikipia Primary na ne hare Laikipia Secondary na ithuĩ tũrauga gũkũ Nyandarua University ĩgũkorwo Secondary School. Wenyeria andũ uthikiriria andũ yetigo andũ aitu lakini ukijifanya wewe ni mtu akafua na unatarwo ni andu makinyire standard 3 atecho leo marakwira na todi twaje mutaro hao viongozi wasiingie hapo. Hii sio shamba yangu. Maya mokite oriri county commissioner wa Nyandarua Abdirizak Jadesa athingatite ateti mwena ucio withema kuhurithania muingi ni undu wa ngurani ciao cia kiuteti. Kuna haja wewe unakaa kwa jela unakula ugali na unafikishwa Jumatatu kotini na kitu ambayo uhusiki. Watu wa Salient wanasema wanataka university na wamekaribisha na 90 acres. Shule ni ya watu wa Salient. Hiyo nyingine wameachia university, hii ndio watajengewa na pesa ya national government. It is the national government which is building this school. Hakuna mtu mwingine anajenga. Na tunataka tuharakishe ndio January grade 10 waingie hapa. Our parents are taking us far tugathoma county maria mangi tugathomere kuo na Nyandarua county mucie ya turairagwo yakwo gukagia gwa fingo ando goons are being paid. They demonstrate and come with chaos tugakorwo ati tutie na university mucie ni twarega maundu handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wambui wa Ndirangu.